Ndagusuje kandi ngwaye ikaze kw'Ibendera TV. Ujya wumva bavuga ngo Sadek, Samidiarasi, SANDF n'izindi mpine z'amagambo akoreshwa. Baba bafite icyo bashaka kuvuga iyo bagenda bavuga ibintu bakanyuza muri izi mpine. Reka kubera ko aya magambo agiye kugaruka kenshi mu nkuru y'uyu munsi, tubanze tumenye neza icyo asobanuye n'icyo ashatse kuvuga. Ubundi byavuye he? Aya magambo yaturutse he? Byose tugiye kubirebera hamwe. Bishatse kuvuga iki iyo bavuze ngo Sadek? Bishatse kandi kuvuga iki se iyo bavuze ngo SANDF? Mu kwezi kwa munani tariki ya 17 mu mwaka w'1992, ibihugu byaricaye bishinga umuryango witwa Sadek. Iyi ni impine y'amagambo ashatse kuvuga ngo The Southern African Development Community, bisobanuye iterambere ry'ihuriro ry'ibihugu bigize Afurika y'Amajyepfo birimo Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Botswana, Zambia, Angola, Malawi, Lesotho na Eswatini yahoze yitwa Swaziland. Ingabo z'ibi bihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zitwa Samidiarasi, zikaba zaratangiye ubutumwa bwazo muri iki gihugu ku wa 15 Ukuboza mu mwaka w'2023. Reka noneho tunababwire kuri SANDF, ingabo za Afurika y'Epfo zitwa South African National Defense Force. SANDF zikaba nazo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kuzigarukaho cyane. No kubera iki? Uraje ubisobanukirwe. Gusa ariko reka mbanze mbibutse ko ari ngombwa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Iyo ubikoze uba bigabanyirije imvune n'umwanya byagutwara mu gihe waba uri gushakisha izi nkuru, kuko iyo wakoze subscribe kuri channel yacu, inkuru dukora zihita zikwizanira utagombye gutakaza umwanya wo kuzishakisha. Nitwa na Christine Ntirushwa, ngwaye ikaze. Kugaruka kenshi kuri izi ngabo ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yindi mpamvu nuko izi ngabo zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye muri iki gihugu. Ubu tuvugana undi musirikare wa SANDF yiciwe mu mirwano yahanganyemo na M23 Isake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago biri bugucange kuko twamaze kugusobanurira neza ko SANDF ari ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu giherereye mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bw'umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo Samidiarasi, zivuga ko umwe mu basirikare bazo yapfuye nyuma y'imirwano yazihuje n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Afurika y'Epfo SANDF zivuga ko kuwa 4 mu mirwano zahanganyemo na M23 Isake, umujyi uri mu ntera ya kilometero 25 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Amajyaruguru, zahahuriye n'ingorane zo kubura mugenzi wabo witabye Imana aguye muri iyi mirwano. Imisozi ikikije Sake iriho ibirindiro bimwe na bimwe bya M23, mu gihe muri santere ya Sake gusubira iburasirazuba werekeza mu Bambiro na Goma hakigenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo za Sadek ndetse n'abitwa Wazalendo. Mu itangazo basohoye kuwa 5, ingabo za Afurika y'Epfo SANDF bavuga ko abasirikare 13 babo bakomerekeye mu mirwano, naho ndi umwe agakomereka ndetse bikaza kumuviramo gupfa. SANDF ivuga ko abakomeretse bajyanwe kuvurirwa mu bitaro by'Igoma kandi bakaba barimo koroherwa. Gusa ku rundi ruhande, mu itangazo M23 yahise isohora yemeje ko yarwanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo Samidiarasi n'ingabo z'u Burundi, bakanabambura bimwe mu bikoresho bya gisirikare birimo
imbunda, imodoka ndetse n'amasasu. M23 yavuze ko imibare y'ibanze igaragaza ko abasivile 10 bishwe n'uruhande rwa leta ya Kongo, abandi benshi bagakomereka. Ikavuga ko yamaganiye kure ibi bikorwa by'izi ngabo kuko ngo bibangamira umudendezo w'abaturage. M23 yongeyeho ko yafashe imodoka 2 z'umwanzi zitwara abasirikare ku rugamba n'ikamyo ikoreshwa ku rugamba. SANIDF, ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu butumwa muri DRC, bo ntibemeje ko izo modoka zafashwe ari izabo gusa. Bavuze ko imodoka 2 zitwara abasirikare zangiritse zikangirikira muri iyo mirwano. Uwo musirikare wapfuye kuwa 4 abaye uwa 4 wa Afurika y'Epfo utangajwe ko yapfiriye muri ubwo butumwa bwatangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2023, ni mu mwaka ushize. Muri Mata uyu mwaka w'2024, SADC yavuze ko umusirikare ukomoka muri Afurika y'Epfo yapfiriye mu bitaro aho yaramaze igihe gito arwariye. Muri Gashyantare nabwo abasirikare 2 ba Afurika y'Epfo bo mu butumwa bwa SAMIDRC biciwe mu gitero cy'ibisasu by'urwungikane byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wongeye kugaba ibitero ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mpera z'umwaka w'2021 kugeza ubu, bikaba byaranatumye uyu mutwe wa M23 wigarurira ibice binini by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko mu mirwano yabereye ku misozi yunamiye centre ya Sake, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaruguyemo ari nyinshi, abandi bakarufatirwamo mpiri, naho abandi bakaruburirwamo irengero. Mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baruguyemo harimo ababarirwa ku 10 bo mu ngabo za Afurika y'Epfo, abandi 7 bafashwe impiri. Aya makuru anavuga ko kandi imodoka zifashishwa mu kujyana ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatwitswe, izindi zigafatwa n'abarwanyi ba M23, harimo n'ibifaru by'intambara. Umurwanyi wo ku ruhande rwa M23 utashatse gutangaza imyirondoro ye yabwiye MCN ko intambara yabaye kuri uyu wa 4 yabereye isomo rishya ingabo za SADC ndetse n'izi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu agira ati, usibye kubakubita twaranabishe, abandi bo muri bo turabafata ndetse tukaba twarabafashe mpiri, yewe twafashe n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bagera kuri 7. Kugeza ubu M23 imaze igihe kinini ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko yashinzwe kuwa 4 Mata mu mwaka w'2012, itangira ifite ingabo 300, aho kugeza ubu bamaze imyaka 12 yose barwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko baharanira uburenganzira n'ubwigenge bwabo. Ibi byagiye binyura mu biganiro bigafata ubusa, bikanyura mu nama bigafata ubusa, ubu bikaba biri kubera mu ntambara y'imbunda n'amasasu. Ese abantu bakwizera ko hazaboneka igisubizo kirambye? Ntabwo mbizi, ariko reka tubihange amaso. Inkuru ku Ibendera TV inakagaruka. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe.